Murakoze kunyakira. Nibyo koko uyu munsi hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda yari ifite ingingo imwe rukumbi kuri gahunda y'ibyigwa ariyo gushyira umukono ku masezerano hagati y'ibihugu byombi kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe rero dutumirwa hari n'inama y'abaministre yabaye ejo ku itariki ya 14 Ukuboza. Ariko mbere yaho itariki tunayigena itariki ya 15 twahabonye inyandiko y'umuhuza ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola yo ku itariki ya 30 Ugushyingo atubwira ko iyi tariki yemejwe ya 15 anatubwira ko guverinoma ya Kongo noneho yemeye ibiganiro n'umutwe wa 23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Hanyuma ndetse guverinoma ya Angola itwohereza umushinga w'amasezerano agomba gushyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu urimo ibiganiro na M23 hagati ya guverinoma ya M23. Hanyuma rero tugeze mu nama y'abaministre ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo noneho iryo jambo ibiganiro dialogue mu gifaransa araryanga aratsemba ku buryo twamaze nyirango amasaha agera ku 9 aricyo kibazo turiho cyonyine, kuko tugomba kumva ko nta impamvu inama y'abaministre tatanze umusaruro ntabwo ari ingingo nyinshi, ni ingingo imwe rukumbi yuko guverinoma ya Kongo yiyemeza kuganira na M23 kuko umubano hagati y'u Rwanda na Kongo wagize ibibazo turimo ubu ngubu kubera ibibazo bitatu by'umutekano. Impande zombi zivuga hari ikibazo cya FDLR, umutwe w'abajenosideri wa FDLR, hari ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda guverinoma ya Kongo ivuga ko zibabangamiye, ndetse n'ikibazo cya M23. Ibyo bibazo bibiri bya mbere byahawe igisubizo ni inama y'abaministre ku itariki ya 25 Ugushyingo aho twemeje iyi gahunda inonosoye yo guhashya no kurandura umutwe wa FDLR, ndetse bikanaboneraho hanyuma u Rwanda rukanaboneraho kuvanaho ingamba z'ubwirinzi. Hakaba harazwe icyo kibazo cya gatatu cya M23 kibangamiye umubano w'ibihugu bibiri aricyo guverinoma ya Kongo ejo yanangiye guha igisubizo kirambye aricyo ibiganiro hagati y'iyo guverinoma n'umutwe wa M23, kandi mbere yari yarabyemeye nk'uko twabimenyeshejwe n'umuhuza.